Yes, inshuti mudukurikire rero bakunze Jeune Official, reka twongere tubahe ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru. Tukaba turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2026. Aya makuru yacu rero ndagira ngo umenyeshe ko ari amakuru n'ubundi akomeye cyane tukuzane muri iki gitondo, aho rero tugiye kugenda tugaruka ku nkuru zikomeye cyane. Tugiye kwibanda rero kubikomeje kugenda bibera hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane tukibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka hano muri iki kibaya n'ubundi birumvikana muri Plaine de Ruzizi ibintu byamaze gukomera. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwestara zambunda cyangwa se bya bimodoka bya Charles de Combat bimwe ubushize byarasaga hano muri Kamanyora, aho rero mu byukuri bari babiteretse bakabongeye kubihatereka. Iki kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko n'ubundi imirwano igiye kongera kuba hano muri Plaine de Ruzizi, ndetse akaba ari imirwano ikomeye cyane. Iki gihugu cy'u Burundi kandi kikaba kiri kwigamba ko nacyo cyamaze kuba cinjira mu bihugu bifite intwaro karahabutaka cyangwa se ibikoresho by'intambara bigezweho ndetse binakomeye cyane. Hanyuma umusirikare wa Kinshasa cyangwa se hano muri uyu mujyi wa Kinshasa hagaragaye umusirikare wavuze amagambo turi buze kugenda tugarukaho, yambaye impuzankano y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese uyu musirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuze amagambo akomeye hano muri uyu mujyi wa Kinshasa, birumvikana ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byifashe bite? Ibi turaza kugenda nabyo twibavira imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka muri Rubaya, abagera kuri 200 bapfuye cyangwa se bazize mu byukuri impanuka y'inkwangu. Aha rero naho turaza kugenda tureba uko bihagaze muri iki gitondo. Hanyuma kandi tuze kugaruka no ku mirwano ikomeye cyane n'ubundi yabereye muri Fizi, iyi mirwano igasiga iguyemo nayo abatari bake. Hanyuma kandi tuze kugaruka kuri UN nayo ishobora kuza gusenyuka bitewe n'ibyo turi buze kugenda tubabwira, bishobora kuza gutuma UN iza kugira ite cyangwa se rwose isenyuka. Hanyuma kandi Jean-Jacques Porosi, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, hari ibyo yashinjije umutwe wa AFCM 23. Ibi nabyo turaza kugenda tubibavira imuzi n'umuzingo muri iki kiganiro cyacu. Wowe rero icyo usabwa ni ukubana natwe, ukakanda kuri subscribe rwose kugira ngo buri ko dushizo inkuru uzajye uba mu wa mbere mu kubona amakuru akihagera. Hanyuma kandi ku rundi ruhande ni munyemerere manze mbabwire ko rwose muri aya makuru yacu turaza kugenda tunareba umwe mu bahoze bakorana na Kisekedi, ubu tuvuga ramaze kugira te wamaze kugera muri AFCM 23. Hari amabanga rero cyangwa se hari byinshi yagiye atangaza, dore ko ku munsi w'ejo yahise akora icyitwa press conference. Iyi nama rero akakoranye inama n'abanyamakuru, aho yatangaje byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubanze twamaze gato duhite tugaruka mu kiganiro cyacu rwose mu buryo burambuye, hanyuma tureba amakuru yose uko twagiye tubagezaho mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.
Yes, reka rero amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Aya makuru yacu mutwemerere atuhere hano muri Plaine de Ruzizi. Muri Plaine de Ruzizi rero hakaba hari amakuru menshi akomeje kugenda avugwa, aho rero n'ubundi imyiteguro y'intambara ikomeje kugenda iba imyiteguro yo ku rwego rwo hejuru. Nk'ubu rero twahera ku gisirikare cy'u Burundi. Ubushize murabyibuka ko cyafashe cyanaze amakompora menshi hano muri za Kamanyora. Aya makompora akaba yaravaga n'ubundi ku mupaka cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi hafi n'umupaka wa Kongo agwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka icyo gihe ndetse ko umutwe wa M23 nawo wawubasubije ndetse ukarasa mu by'ukuri iyi mbunda cyangwa se ibi bifaro, iyi mbunda yarasaga hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bya za Kamanyora. Icyo gihe M23 yarabasubije ndetse iyo mbunda irayirasa. Nk'uko rero amakuru atugeraho nuko ku mugoroba washize baraye bahagaruye indi mbunda nyuma y'uko rwose batangiye kugenda bagaragaza ibimenyetso karundura, ibimenyetso bikomeye byo kuba bagiye kugira ute, bagiye kongera gutangiza ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Amakuru yo turimo kugenda dukurura, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyitegura ndetse kikaba kiri no kohereza intwaro nyinshi, dore ko perezida w'iki gihugu ni Evariste Ndayishimiye yatangiye kugenda avuga ko nawe ubu tuvugana rwose afite intwaro nyinshi ndetse zinagezweho ngo bitandukanye na kera, nk'uko bari bameze ngo nta bikoresho by'urugamba bafite. Kuri inshuro ngo nabo ngo ni beza mu bafite ibikoresho by'intambara ndetse bigomba kugira ute, bigomba kubafasha guhangana. Gusa nubwo bigamba kuba bafite ibikoresho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye by'intambara bagomba kwifashisha, AFC M23 nayo iraho itegereje iki? Itegereje ko bayishotora ubundi igahita itangiza ibitero byayo. Inkuru rero yihutirwa cyane, inkuru yihutirwa ndetse navango iteye n'agahinda, ngira ngo tubanze tugaruke. Ni iyi iri hano muri iki kibaya cyangwa se yabere hano muri iki kinombe cya Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi, haza kugwamo abaturage batari bake. Reka wenda tubanze twumve uko bimeze cyangwa se uko abari bahari badukurikiraniye amakuru uko byari bimeze. Yaba madura nkaho yatutsi yose iramanuka garamachimu guru kureba garamachimu 8 ejo. Ingangwe tutira gukora buzugira hejuru iramanuka amashimu gose afandika indumbi zimaze gukoreka twate ni 45 uco bacafandura ira yose ni nkangu yise yo rukurera ni nkangu isebana no gufandura abagore abana iramanuka ira ni nkangu yose barutse kera hasi n'abantu ibimvu imvura koze ibibazo biga bigoye cyane goye n'abajya amageni gushaka ibyo bajya bashata udutanda hanze bose batemye. Ni asase arikoze mbere nawe yarikoze natwe mu cyuma hafi natwe y'abacamacu nawe bafeje bamazi. Yes, ni imvura nyinshi yagaragaye hano mu bice bya za Masisi iza gusiga n'ubundi ibi binombe cyangwa se hano muri iki kinombe cya Rubaya. Inkwangu zimanutse, murabizi ko baracukuye kandi murumva nyine gucukura egare ko hari ahantu nyine hasigara inkwangu. Mu gihe bano baturage benshi bari batuye aha muri bino bice cyangwa se murabizi ko abaturiye iki kinombe abenshi bakora ubigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hano hacukurwa amabuye ya koruta ndetse n'andi mabuye agiye atandukanye, abenshi bakora ubu bucukuzi. Ejo rero imvura igwa ari nyinshi cyane, ikinombe kigira gutya kirabagwira. Ngira ngo mwabyumvishe rwose uwatugezaga amakuru wari uri hariya yakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Inkwangu rwose yaguye. Amakuru dufite abagera kuri 200 nibo bamaze kwasiga ubuzima. Inkomerezo ni benshi cyane yabahamutse. Ubu tuvugana ibintu bimeze nabi hano muri za Masisi.
guverineri rero akaba arahageze kugira ngo abashe kwifatanya n'abaturage babuze ababo, ariko nubwo yahageze wabonaga rwose ko nawe atatishimye, wabonaga rwose ko yababajwe cyane n'ibyabaye. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fayita. Urakomeye? Ndakomeye. Ya Vincent, muri iki gitondo rero ngo uhaye ikaze muri amakuru yacu. Urakoze cyane, ndaryakiriye. Amakuru yacu rero Vincent twayahera he? Twayahera wanyemera tukayahera hano muri za Rubaya, aho inkangu rwose cyangwa se habaye impanuka, ibinombe bigwira abantu. Nibyo, ni inkangu yabaye ku munsi wo kuwa kane. Atari bakeya, habaruka abantu bagera muri 200 barenga. Yego. Akaba ari inkangu nyine yaguye ku bantu mu kirombe gisanzwe gitegurwa amabuye y'agaciro ya Koruta. Akaba ari ikirombe n'ubundi kiri mu bice bigenzurwa na ASM 23, ariko kubera imvura yaguye nyinshi muri iyi minsi, ikirombe kikaba cyaraguye ku bantu. Bagenzi babo bakaba baragerageje kubatabara, ariko bamwe bagatabarwa abandi gutanga. Yego. Nuko iyo ntaramakuru byabongereza leta bivuga rero byavuganye n'umwe mu bayobozi wa ASM 23 yemeza n'amakuru. Bavuga n'itwa Rumumba Kambere Muhita, akaba umuvugizi wa guverineri ya Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Yakubwira ASM 23 yemeza ko aba bantu bapfuye ko hamaze kubarurwa bagera muri 200, ko ariko harimo n'abakomeretse ku buryo bukomeye. Ko barimo bafatwa na ASM 23 mu bitaro bitandukanye. Nakibutsa ko Rubaya ni ikirombe kitukurwa amabuye y'agaciro menshi ya Koruta. Yego. 5% mu mabuye acuruzwa ku isi ya Koruta aturuka mwa bino bice bya Rubaya. Aya mabuye rero avamo ibikoresho bitandukanye, harimo telefone, harimo mudasobwa, ndetse agakoreshwa no mu bindi bigendanye n'ibyogajuru. ASM 23 rivuga yuko harimo abantu 20 bakomeretse ku buryo bukomeye, ko bari kuba ubufasha bw'ubuvuzi kugira ngo barebe yuko bakira. Ariko undi muturage wegereye ASM 23 watangaje yuko nibura abapfuye we yiboneye bagera muri 227, nubwo hari abandi bavuga yuko nibura bagizweho ingaruka na bino na kino kirombe inkangu yabaye bagera muri 400. Hanyuma Vise, imirimo yo gucukura se buri ngo ntiyahagaze cyangwa na n'ubu ngubu bagiye imirimo yo irakomeje yo gucukuza bw'amabuye? Ibyatangajwe na ASM 23 n'ubundi igenzura kino kirombe ikagenzura n'ubucukuzi bwacyo, bavuga yuko bagiye kubanza gushakisha imirambo, bamara kwishakisha noneho bakabanza bagakora ikiriyo, bamara gukora ikiriyo bakazaba bacukura nyuma. Bw'ibyo rero ngayo nguko rwose ni byabereye hano muri iki kibaya cyangwa se hano muri Rubaya, mu by'ukuri muri iki kinombe. Vise, hanyuma rero ndimo ndabona n'andi makuru arimo kugenda agaragaza ko mu by'ukuri UR nayo ngo ibintu bya Loni ngo byaba byatangiye kugenda biba nabi cyane. Yatangaje, yashyize hanze amakuru ashobora gutuma rwose ngo ishobora no kuza gusenyuka bigendanye n'amikoro ari kugaragara. Nibyo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze yuko umuryango ufite ikibazo gikomeye cy'amikoro, cyane cyane ashingiye ku mafaranga. Avuga yuko rero bafite ibyago by'uko bashobora gushyiraho n'amafaranga akanya kariko kose. Yego. Avuga ko ibyo ngibyo biterwa n'uko hari ibihugu binyuranye n'umunyamuryango bya Loni bitakiriha imisanzu yabyo y'amafaranga. Agaragaza yuko nta gihindutse ngo amafaranga bafite ashobora gushirana n'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Yego. Agaragaza yuko hari impungenge rero z'uko Loni ishobora gusenyuka igasimburwa n'ihuriro riheruka gushingwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump.
Mbese iyi ntuza nanjye rwose kuko urebye ariko n'ubundi nabo basa n'abari kuyisenyera bitewe n'uko urebye UN ntabwo rwose ubona ibihugu byinshi ntabwo bicyemera imikorere yayo. Ntekereza ko ariyo mpamvu n'iyi misanzu nyine kuyishyura bisigaye bigorana. Si ikibazo cy'imikorere nuko UN urebye ubundi igizwe n'ibihugu nakwita nka 5. Ibihugu rero bifite droit de veto bitatanze imisanzu ubundi ibindi bihugu icyo byatanga byose ntacyo byamara. Amerika mu minsi yafashe icyemezo cy'uko igenda yikura mu matama amwe n'amwe ya UN, akavuga yuko Trump cyane akavuga yuko nta nyungu bagifitemo. Ubona rero leta zimwe za Amerika zanze gutanga imisanzu, Uburusiya bukabyanga, Ubushinwa bukabyanga, Ubufaransa n'Ubwongereza ndetse n'Ubudage. Ibyo ngibyo rwose byahungabanya umutungo wo mu muryango. Kuba ibindi bihugu byaba bidashima imikorere yabyo, ariko ibihugu bifite droit de veto bigatanga imisanzu n'ubundi, uyu muryango ntabwo byabuza gukora. Ikibazo nuko ari ibihugu bifite droit de veto bidashaka gutanga imisanzu. Ubwo rero reka tuze kureba, wanasanga buriya Donald Trump rwose ubwo aba afite ukuntu ibintu aba yabiteguye. Wabonye ko muri iyi minsi rwose asigaye hari ukuntu ibintu abigenza. Vise hari amakuru ari kutubwira ko hari umwe mu bahoranye na Gisekedi bya hafi bamaze kugera hano i Goma kujoininga AFC M23, ndetse akaba ku munsi w'ejo ngo yakoresheje yewe na press conference. Bimeze bite iby'uyu mugabo? Uyu mugabo ni uwitwa Claude Iblakni, ariko mu magambo ye bavuga yuko atajoininga AFC M23 nk'uko wari ubivuze. We avuga yuko yaje gusura abagize AFC M23 kugira ngo baganire uburyo yaba umujyanama wabo ariko atihuje nabo. Ubusanzwe uyu Claude Ibalaka Economba akaba yari asanzwe ari umunyepolitiki uri hafi ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine Felix Tshisekedi. Akavuga yuko rero yifuza gukorera n'iri huriro ariko atifuza kurijyamo nk'umunyamuryango waryo. Abatazi uyu Claude Ibalaka ari muntu ki, ni umuntu usanzwe ubundi yari umuhuzabikorwa w'urwego rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Addis Abeba agamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guhera muri 2023 rero yabaye ambasaderi udasanzwe w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ikaba rero umwaka Ibalaka atari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarahunze nk'uko yabivuze ko yahatiwe guhunga. Ubwo kuri 31 Mutarama 2026 niho yagaragaye mu mujyi wa Goma, ari hagati y'abayobozi bakuru ba AFC M23, ndavuga Corneille Nangaa ndetse na Bertrand Bisimwa n'abandi batandukanye, barimo umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike ariwe Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi batandukanye, barimo Mborogo ushinzwe iby'ubutabera n'abandi bakadiri batandukanye, barimo umunyamabanga wungirije uhoraho wungirije wa AFC M23. Uyu munyapolitiki rero agatangaza ko atarinjira muri AFC M23, ariko yagiye kuganira n'abayobozi b'iri huriro ku cyafasha igihugu kubona amahoro, cyane cyane anyuze mu biganiro nk'uko yabisobanuye. Agasobanura ko rero atagicana uwakana Perezida Tshisekedi, akagaragaza ko ashaka kuba umujyanama wa AFC M23 ariko atari umunyamuryango wayo. Bityo rero ko ategereje kumva niba umuyobozi w'iri huriro Corneille Nangaa azemera icyifuzo cyiwe nk'uko akavuga yuko mu magambo ye yaje kujya inama n'abayobozi, akavuga ati ntawe nagambaniye, ati nzi ku ruhande rumwe gusa, ati uruhande rwa Kongo. Akavuga yuko abayobozi n'itsinda ryabo rya M23 nibamwemerera ko azabafasha kandi ko azaba kubagira inama. Akavuga ati rero narabibasabye, ati nibaramuka banyemereye nanjye nzabagira inama kandi nzabisuzuma mu buryo bufatika. Aravuga ati ni iby'ingenzi rero, ati kubana n'abariko ntabwo ari ngombwa ko umuntu abiguma cyangwa abe ikishasa, ati kandi kubagira inama ntabwo bisaba yuko umuntu aba ari umunyamuryango w'iri huriro. Muri 2023
Ibaraka ubundi yatsinze ihuriro ry'imitwe ya politiki ryitwa Repopu, ahamya ko rishigikiye Tshisekedi muri manda ya kabiri, ariko byaje guhindura isura ubwo amatora muri 2024 amajwi yatangazwaga, noneho atangaza yuko atemeranya n'ibyavuye mu matora. Icyo nacyo cyateye umwuka mubi hagati yiwe na Tshisekedi, byanatumye ahunga. Bise hari amakuru yandi avuga ko hari umusirikare wagaragaye Kinshasa yiyambare rwose impuzankano ya USA, ndetse akaba hari n'amagambo akomeye cyane yatangazaga. Nkaba nifuza rero ko aya makuru twageza ku badukurikiye. Nibyo, hari umwe mu basirikare ba FARDC wagaragaye yambaye impuzankano y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo yiwe atangaje yavuze yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakeneye igisirikare gifite abantu bakomeye b'ibitangaza, ahubwo yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikeneye inzego zihamye kandi zifatika. Akaba yabishingiragaho rero avuga amakuru yerekeranye n'igisirikare cya Kongo, avuga yuko Kongo igihe cyose ikomeza ivuga yuko igisirikare cyabo cyinjiriwe, akavuga yuko ibyo Kongo itangaza nta shingiro byakwiye kuba bigira, kuko n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo kirimo abanyamahanga benshi kandi bitakibuza gukora neza. Mu magambo ye rero akavuga ati kuba igisirikare cya Kongo cyabamo abanyamahanga benshi ntabwo byakibuza kuba igisirikare cyiza cy'kinyamwuga. Ati ntibakwiye kuba barema abantu b'ibitabashwa, ahubwo icyo bakwiye gukora n'inzego zifatika kandi zikomeye. Akagaragaza yuko igihe icyo ari cyo cyose igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba gifite inzego zikomeye, n'uwagerageza kukigambanira ntaho yanyura, kuko inzego zikomeye ubwazo ziba zaramaze kwiyubaka kandi zifite umurongo zigenderaho, ku buryo uwo ari we wese yashaka kugira aho amenera atahabona. Akavuga ko icyo ari cyo cyose iki gisirikare cya Kongo iyo gishaka kubakira ku bantu kitazakomera, agatanga igitekerezo yuko bakubaka inzego zikomeye, noneho ejo n'ejo bundi izo nzego zikaba zikomeza gusigasira umutekano ndetse n'imiyoborere y'iki gisirikare. Vise nanone tugaruke kuri aya makuru avuga ko Tshisekedi kera kabaye yagarutse kuri ya mikoranire y'u Rwanda na AFC M23 ku bigendanye n'umutekano. Ibi uyu munsi rero ku munsi w'ejo rwose ngo nibwo Tshisekedi Chilombo yafashe umwanya rwose ngo abigarukaho. Niki yatangaje kuri iyi mikoranire ya AFC M23 ndetse n'u Rwanda? Mu magambo yiwe yagaragaje ko ibyo yari byagaragaza mu bihe bitandukanye yuko u Rwanda rukorana na AFM 23, ubona we yishimiye ko u Rwanda ngo rwabigaragaje. Aravuga ati rero u Rwanda rwagaragaje yuko ibyo twavuze igihe ari cyo cyose tubibwira isi babyemera kandi babishyize ku mugaragaro. Aravuga ati ibyo nakunze kugaragaza yuko natewe n'u Rwanda byagaragaye n'ubundi u Rwanda rwabyemeye binyuze kuri ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Kanabana Matilda. Ati rero ndasaba umuryango mpuzamahanga ko wafata ibyemezo bikwiye hashingiye ku byo u Rwanda rwiyemereye. Tshisekedi akavuga ko ibyo u Rwanda rwatangaje byakwiye abantu mu rujijo, ku muntu wese ko washidikanya ko bafasha umutwe wa AFM 23 mu gutera Kongo bitwikire M23. Mu magambo ye akavuga ati birakwiye yuko ibi byatangajwe n'uyu ambasaderi nubwo ari nka strategie politique bakoresheje, uyu muryango mpuzamahanga ukwiye kubona ko bizagira ingaruka ku Rwanda. Ati ikindi kandi umuryango mpuzamahanga akwiye guhita ufata icyemezo yuko umwanzuro w'akanama k'umutekano ka UN 2023 uhita ushyirwa mu bikorwa, nta bindi bisabwe kuko u Rwanda rwabyiyemereye nk'uko Tshisekedi mu magambo yiwe yabivuze imbere y'abadiplomate bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, reka twisimbukire twigarukire muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi aho hari amakuru abyutse avugwa za Rwitsankuku. Nabonye rwose ngejo baharashe ndetse ngo abagera kuri 17 bahasiga ubuzima. Ibya Rwitsankuku bimeze bite Vincent? Rwitsankuku uko twabibonye mu bitangazamakuru bitandukanye nuko
habaye imirwano ikomeye hagati ya AFCM 23 irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ubutegetsi bw'Kinshasa bakavuga yuko rero AFCM 23 ifatanyije na Twirwanaho ndetse na Red Tabara ko barwanya FARDC, ingabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo n'abacanshuro mu bice bya Rwitsankuku. Iyo mirwano ikaba yaberaga mu bice bya Plateau ya Fizi, za Mwenga ndetse n'ibindi bice bihana imbibi n'ibice bya Rwitsankuku. Akagaragaza yuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo cyakoresheje indege za drone kikarasa amabombe menshi mu gace bita Mategu, agapfa abantu bagera muri 17 barimo abasivile ndetse n'abasirikare nk'uko uruhande rwa leta rwabitangaje. Ariko kugera isa AFCM 23 nta kirabivugaho ndetse na Twirwaneho. Ingabo z'Abarundi na Wazalendo bakemeza ko bakigenzura agace ka Poezero ndetse n'imidugudu bakikije. Ubu bakaba bari kugana mu gace kandi k'ingenzi kitwa Murima n'izindi lokate zitandukanye zirimo abarwanyi ba Twirwaneho. nabonye bari noneho bya bindi byo bari kugenda bifotoza agashaka ibikoresho ati ibi nibyo twafashe n'iki byose ewana bona ko ya discipline nke yabo yatangiye kongera kugaragara. Nabonye bagaragaza moteri, amamoto n'intwaro batse AFCM 23 Twirwanaho rwa Poezero, bakanagaragaza yuko bari mu mavideo atandukanye. Ibyo nakubwiraga yuko bahafashe bakambwira yuko batahafashe kabiriya nukubesha nose ko nabonye nanone bongeye kubigaragaza babigaragaza ngo babyabifa muri za Makobora babifotoreye iyo muri za Rwitsankuku babifotoreye ibyo bafashe. Icyo nagarukagaho no kukubwira yuko Poezero bifitwe n'ingabo za leta. Reka ndeke gukomeza gutsimbarara ariko n'ubundi ntabwo nje ndabyemera neza. Ibimenyetso bizabikwemeza. Reka dutegereze ibimenyetso. Hanyuma ngo Kinshasa ngo Gisekedi yongeye kwanga ibiganiro. Gisekedi kubera iki yanze ibiganiro byifashe bite? Kisekedi mu jambo yagejeje ku ba diplomate batandukanye bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, yavuze ko ibiganiro byemera ariko akemera ibiganiro atazagirana n'abanyabyaha nk'uko yavuze. Avuga yuko atazakorana ibiganiro n'abanyabyaha abakoreye ibyaha abaturage. Ubwo icyo ashaka kuvuga ni AFCM 23 nk'uko yagiye bigaragaza. Yego, ko ibiganiro yifuza kugirana n'abanyekongo ari ibiganiro bizabera ku butaka bwa Kongo kandi bihuza abanyekongo batabangamiye inyungu za leta nk'uko yabivuze. Arabati kandi ibiganiro bizaba byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ikabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bikaba bidafitanye isano n'abateye Kongo cyangwa abo yise ngo repante cyangwa abantu bimutirira kuba abandi atari bo. Arabati ntabwo tuzakora ibiganiro bigamije gutesha Kongo agaciro kandi no kuba byarangiza Kongo bishyira mu kaga. Ati tuzakora ibiganiro bikorerwa ku butaka bwa Kongo bitegurwa n'inzego za leta ya Kongo kandi byubaha itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko Kongo igenderaho, kandi ibyo biganiro bikazaba bigamije guhuza abanyekongo badafite ibyaha nk'uko yabitangaje. Ariko abanyediplomate batandukanye barimo abadiplomate b'ambasaderi bakaba bavuze yuko uwategereza ibiganiro byose bizahuza abanyekongo bose ko akwiye kubiheba. Amagambo umwe mu banyediplomate yatangaje bakavuga ko Kisekedi agaragaza yuko atifuza ibiganiro n'uwari wese urwanya ubutegetsi bw'iyo mu buryo akoresheje imbunda. Bakavuga yuko rero ibyasabwe na Seko cyangwa FCC abantu bazabitekereza bakabibura. Akagaragaza yuko ibiganiro bizakorwa na Union Africaine ntacyo bizageraho ndetse na Qatar cyangwa Washington ko Kisekedi yamaze kubitera ishoti. Tugaruke no kuri Jean-Jacques Purusi wongeye gutangaza cyangwa se wongeye gushinja AFCM 23 akurasa ibisasu hano muri za Sange. Jean-Jacques Purusi mu itangazo yasohoye uyu munsi yagaragaje yuko ashinja AFCM 23 kuba ariyo yarashe amabombe mwa kiriya gice cya Sange mu isoko.
akavuga yuko rero bombe zose zatewe hariya zatewe na AFM 23 zigamije kwica abaturage b'abasivile nk'uko mu itangazo ryiwe yabitangaje. Ariko wareba ibyo avuga ukareba ibyo AFM 23 ivuga ukabona buri ruhande rwose rushinjanya. AFM 23 mu itangazo riherutse gusohora nayo yari yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa yuko aribwo bwarashe ibisasu mwari no soko ndetse bigahitana abasivile 5 11 bagakomereka. Ubutegetsi rero bwa Kinshasa nabwo bukoresheje Jean-Jacques Purusi nawe yaje gushinja AFM 23 kugaba ibitero kugira ngo byitirirwe leta nk'uko yabivuze mu magambo ye. Akavuga ati rero AFM 23 itegura ibitero ku basivile igamije kubatera ubwoba ndetse no kubayobya igira ngo ibishinja ingabo za leta nk'uko yabivuze mu iri tangazo, cyane cyane ngo bakabikora kugira ngo basobanure neza ibitero bashaka kugaba mu mujyi wa Uvira kugira ngo babuze abaturage umutekano ndetse n'icyubahiro nk'uko yabigaragaje. Akavuga ko basaba umuryango mpuzamahanga yuko wahana ibi byaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bikorerwa abasivile bikozwe na AFM 23. Akavuga ko asaba yuko habaho uburyo bushoboka bwose bwo gukurikirana AFM 23. Akarangiza avuga yuko ibyakozwe na AFM 23 bibangamiye amasezerano y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ya Geneve. Akavuga yuko ngo batazakomeza gutegeka ku bikorwa bikorwa na AFM 23 ko bazakora ibikoresho bishoboka byose kugira ngo bayirwanye kandi bayitsinde. AFM 23 nayo ikavuga ko itazihanganira ibi bikorwa nayo ko izakomeza gukora ibishoboka byose kugira itabara abaturage. Ya senze rero Vincent, ubu twakwinjira sasa muri update tukareba n'ibindi bigezweho muri update. Nibyo nakubwiraga yuko ibigezweho ni ibivugwa yuko uyu munyepolitiki utavuga rumwe na Tshisekedi ari mu mujyi wa Goma. Uyu munsi biteganyijwe yuko na Kabila ashobora kuza kugira ijambo avuga nyuma yuko bamutangaje ko yapfuye. Ko ariya nabo umunsi no gutangaza. Aha ubwo Vice rero sinzi niba hari andi makuru wenda hari ufite mbere yuko tukurekura. Numva twasoreza. Yes, reka dusoreza ahangaha ubwo turasubira mu yandi masaha. Yes, bakunze Jeune Official, reka dusoreza ahangaha mukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official, turabakunda cyane. Ciao.